26 Asrambari Constituency ni bisingo khobjak ich sampasara bisini 5 nong ward ni chakrajak Torobala Debromani Maiklai Pandani bagui chubachu khlai laikha 26 Asrambari Tipramothani adongso nogo thangai chubachu khlai laikha Tipramotha Khwai Political Working President Borongmrang Triti Debroma Asrambari Block Vice President Borongmrang Subal Singh Debroma BC Chairman Borongmrang Karesh Debroma Vice Chairman Borongmrang Nortom Debroma Sopon Debroma Manav Debroma akonchong manjaklai Ini hambai media person no kamu garenga kini Purbo Campasora Pastor Ward ni Kaisa kini Cakrajak Toromala Debroma Timani Darai Sing kini oro Gangsabari Chairman Member ebang oro ni leader ro jotono tongbayo boro samani darai singoro kicha boro no je bujon jarawo kicha chubana ni singoro pelijak sing ani परिचय हिसाबै हिंkai ang Asrambari Block Committee ni Vice President ani bung Subal Singh Debroma kalabate phai mado Khwai district ni Working President Triti Debroma bo tabuk kini Asrambari Chini o Campaha Regional Committee ni bo President gaite o chini oro phai mado bhai chini o jagani no Chairman Karesh Debroma chini Vice Chairman Nortom Debroma chini Block ni Member Moran Debroma chini Pochin Chamasri na Vice Chairman chini Manav Debroma chini Sopon bo chini Agri Committee ni Sodesyo Senior Leader जों जतो फालिया कोनी जों गरवा तिनी जा किचे मिसा जों सुबाय वाना हि फालिया कोनी जों गर किचा जागा सुबाय खलांखा जों आते खैनो जतो जागानो जों जतो मानसा जों जदि जों सागा दिनखे जों किचे किचा खाय चुबालाय दङ ताबो काम हिंगा दिनखे जों गरवा बिहेस करिया तिनी महाराष्ट्र नि नेतृत्वे तिप्रामथा एमन भाबे सारा त्रिपुरा राज्य बेपि तिखेनो चुबालाय दङ महाराज जे जों आतिखे काहाम कायसा सुबमानि फुरुंमानि दाराय नि सारा त्रिपुरा राज्य जों तिखेनो चुबालाय दङ ओंखाय जों तिनि आबा हायकेनो तिनि अ बाति मोजान आमसायो 5 नं वार्ड जों तिनि अ जागाव किचा जागा तिनि बखौ अग्रा Toromala Debroma तिमानि दाराय जों किचा सुबाय खालामखायसा तिरमो ओंखाय Asrambari Constitution area ni andaro तिनि Purbo Campasora ni 5 nong ward khlai